Useyiphendulelile umfokandabandaba obizwa ngelikaphakela umthakathi mayelana nezinsolo ezithinta yena zika 3 million ezithusa abaningi kulelizwe oyithokozele. Kumbula ngithi insizwa ngiyifuni ngenhlonipho ningakabibi khononke kulamamashi kuyimina engilwayo ngithi insizwa angifune umuntu wesilisa noma insizwa noma indoda ezothi ngikhona ngenhliziyo lapha ngoba inhliziyo yokuthanda umkakho. Nisakukhumbula lokho? Nisakhumbula ukuthi yimi engangilwa ngilwela ukuthi akambe kuyosekwa lamamashi ukuze sime ngandawonye silungise siye phambili. Hey basopa wethu yimi isikhwakha kwaNongoma. Yimi umfoka ngqaba uzohlunguhlungu ziyababa ziyashuqula. Hey ngeke uzulunge ngeke ulunge mfana. Ngeke ulunge mfana ngeke ulunge. Ngakho konke kusuka kwa first uzofika kwa 10. Ngeke ulunge mfana. Yimi enganginibiza ngithi wozani ngamasende. Senilapha ngamasende enagcwele amanzi senizodelela mina manje mhlathi yonyoko. Hey ngeke ulunge mfana. Hey kade saba khona. Nani kuphi ngo2014 ngiqala ukuhambela eSouth Coast ngigovuza insizwe eSouth Coast ngiqeda lento yomngcele phakathi kwendawo engapha nganeno kothukela nangaphesha kothukela insizwa isondana emahostela zizondana insizwa emahostela kuthiwa ongapha uyimpondo ongapha uyinzule mayiqeda leyo nto yaqedwa yimina leyo nto nake nasho ukuthi niyabonga ngoba senibade kangaka nje niyanya nina noncengo ogogo beni hayi mina akuncengwene lapha futhi sambe sekhona laba babhemba basilindile laze lashona ilanga sibizwa izinsizwa kazi wathi madoda kuyoze kube nini kubhama uNombefe ekhanda endodeni asambeni sekhona uma nje ngiqeda iboot camp kusukela ngomhla ka16 sibheke khona umuntu okufika ocabanga ukuthi siqedile ibhadi lakhe lelo insizwa ikhona ngiyobe ngihola uhalf wesigidi weinsizwa sibheke khona lezi indawo kuthiwa nje akungenwa kuzo ila sibheke khona bafowethu lapha izondi kabi ayibambe inona nina nje niyikhulumela ngemali khulumani yini nazi imali onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo ubufakazi boyikhulumela bona mina ngikhuluma lokho engikwenzayo manje ngicabanga ukuthi niyongiqeda amandla niyaphupha ngeke iziyenzeke leyo nto leyo asambe siyosebenza mofuna siyosebenza ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho uhamba la eduze kwami ngikwesulile ungasekho empilweni yami uyitshela ukuthi ukhona kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi vele ayikho into embe ezokwenzeka ngiyesulana mina empilweni ngiyakwesula mina empilweni ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20 ungasekho kodwa empilweni yami danke ayizondi inkabi Dicelela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi kuyokulandela kungasaboni umuntu kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiyiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engangahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke uzulithola ichashaza ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha izondi kaba ibambe khona ngiyabonga nina benkosi ulamla kanjani ziyabuya ingoma siyayikhipha futhi sizonikhiphela lezi ingoma okhanjwa ngazo la emamashini zizophuma zibe izingoma ezitholakalayo senzele izingane zethu zazi ukuthi lezi ingoma yizo ngaphandle kweingoma zomzabalazo sathatha ingoma zezinsizwa ezafudumeza wonke umuntu zaze zafudumeza ngisho odadewethu bahlabelela lezi ingoma manje ngoba izona ingoma ezizoletha ushintsho lezi ezemzabalazo enizaziyo baba ayikaze isize umuntu ziyehlukanisana yekani ukwehlukanisana izondi inkaba ibambe